Хайырлы күн, исәнмесез? Бүген татарча сөйләшәбезнең чираттагы чыгарылышы һәм бүген безнең студиябездә кунакта. Таныштырып китегез, Данир Самбаевич. Башкортстанның, Татарстанның халык артисты. Күпләрне үзенең матур тавышы белән үзенә гашыйк иткән, әсир иткән. Шулар арасында минем хатын да. Тещам да. Гомумән женский батальон бөтенләй. Тора-бара үземдә гашыйк булдым инде хәзер. Кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың диләр инде. Юк, мин дә Айдар абый җырларында үстем, шулай ук. Яраткан җырчыбыз Айдар Ганиевич Галимов. Bu sahneye çağıran köprek. Татарча сөйләшәбезнең бүгенге темасы русча әйтәм, части тела. Органнар һәм инде части тела. Гәүдә җенесләре диләр мисал бар инде сүзе. Беренче сорау кемнән башлыйбыз әле? Миннән башламагыз инде. Ярый, Тәҗрибә юк. Хуҗадан башлыйк. Студия хуҗасыннан. Беренче сорау подбородок. Ияк. Дөрес? Юк, не ияк кенә, не подбородок булгач, ияк астылмый мо? Ияк кенә буламы? Ияк, әй. Подбородок ияк. Ияң әвермен төшердем дип. Икенче сорау Айдар абыйга. Локоть. Терсәк. Дөрес. Ого. Пока безнең башта җайлырак сораулар була. Бу җайларакмы? Уйлап тордым аларны. Данирга киләсе сорау плечо. Җилкә. Юк. Иң башына салыйк әле диләр. Дөрес. Иң баш. Кара җилкә дигән. Җилкәдә диләр үзен плечоны, әйме? Менә сүзлектә җилкә менә общий буладыр мишкә. Җилкәңә салып. Ну, безнең тамашачылар безгә караганда акыллырак. Әйе. Алар бәлки Әле алар комментарийларга үз язырлар. вариантлары чыгарачаклар. Бу дөрес түгел. Һәр регионның үз диалекты, Алар кайсы үзенчә Төрле варианты. җирдә торача булган мөмкин бер. Айдар абыйга киләсе сорау кисть. Кист нәрсәгә беләм дә, кист не беләм. Беренче хәреф сорасаң була. Мин дә Ике сүздән тора. Кисть. Берсе 3 хәрефле сүзме ул? Ике хәрефле. Ике хәрефле сүз дә бар не? Иңдер инде ул аты. Юк. Кебек менә иң тагын нәрсә? Менә бу нәрсә? Ага. Аңладым мин. Эмоция уш. Әйе. Әйе. Ушның нәрсәсе? Ушның. Уш. Башыдыр иде яшымдырак. Уш ике хәрефтән уш менә инде. Ушның. Уш бармагы буламы инде? Уш төбе. Уш төбе. Ага. Уш төбе. Уш төбе буламы? Уш төбе кисть. Ну дисәң булай, ушны әйтеп бирде бит. Юк инде. Уш. Уш төбе. Уш төбе. Менә син. Мен Киләсе сорау. булай. Юк, кулланган чаклар бар иде. Уч төбеңә алып, уч төбеңә сал диләр. Юк. Уш төбе кист, ну ярар. Сүзлектә шулай. Правик. Киләсе сорау Данирга висок. Авырта дип әйтәбез. Чигә. Дөрес. Ага. Син уйнымында өйрәнеп шомарып беткәнсең. Мин беренче тапкыр уйныйм. Уйныйм дип монда уен түгел бу. Монда бит. Киләсе сорау Айдар абыйга пятка. Табан асты. Юк да. Да диләр. Бездә табан асты диләр. Тагын. Ага, тагын. Тагын менә хатын кызның туфлида йөргәндә беләсез ул сүзне. Табан асты, пятка булгач. Әле мөмкин каблук диергәне. Үкче. Дөрес. Кара үкче диләр, табан асты диләр бит. Кара күп нәрсә өйрәнергә Безнең бар. яктан үкчә дисәләр, сездә талант, ну, пятканы үкчә диләр. Бәлки кайдадыр тагын бер төрле әйтәләрдер. Кара. Киләсе сорау Данирга гортань. Мин русчасына белмим. Авызда икән белмим кайда. Аңладым. Тамак, это горло инде. Ну, укулын атырасыз. Сен күзә беләсең.
Гартань. Гартань боларак мен аны аңлыйм. Мен де белем дип отырмаймын, мен де белмеймін. Гартань. Тамаққа айтып кетеді. Yok. Екі сөзден тұрамын, бір ме? Bir gene sizden. Girişesin. Айы. Boğaz. Boğazım. Айы. Боғазың. Түрік киноларында бек қолданылар еді. Ай. Қорқыныш ойын бай. Aydar abi han. Peçin. Бауыр. Dürüst. Қарылай, мен білем бітей. Келесі сұрау Дамирға. Почка. Бүйір. Dürüst. Кеттік, біз ашқазаны бөлем. Aydar abiға легкая. Үпке. Dürüst. Обида түгіл бұл. Үпкәлә саңайына, үпкәлә. Үпке. Дамирға поджелудочная железа. Нәрсе керек болса. Ты совсем tanıştığın sözü bilmesin. Олар сөйлеші, ол шу 20 ауырда Бірі ішегі кіп мекенінде. тұра 3 сөзбен. Поджелудочный, тәржіме етіп қора башта. Поджелудочная железа. Іш сөзі бар инанды, наверное. Құрсақ. Поджелудочная. Құрсақ асты, Асты бар, құрсақ мұқыты бар. ашқазан. Асты. Ашқазан асты. Нәрсесі? Айттым ол сөзі мен? Айы. Ішегісі? Yok. Поджелудочная железа. Әлі айттым ол сөзін өзім? Yok, айтмадым. Ашқазан асты. Бірінші қарсын айтсаң? Б. Бауыры, бүйірі. Yok. Біріншісі. Железа, темір еді ғой. Бизи. Yok, білмеймін ол сөзін. Мен де білмеймін. Бизи. Bir şey söylerim. Мына Ашқазан асты бизи. Бизи. Айы. поджелудочная проблема деп берген бола, өзі татаршасын білмейміз. Біраз жерге барып білексең, аңлап тада алмайша отырған мүмкенсің. Қойсы. Мына бәлки білмейді кіші, орысша білмейді. Ашқазан асты бизи. Ондай дүние жоқ тұр ол. Бүгінгі тапшырған соңғы Ашқазан сұрау. асты бизи. Айдар абыға барабанная перепонка. Нәрсе керек болса, барабанный перепонка. Барабанлы. Барабан сөзі қала ма өзі? Yok. Olmuyor. Барабан қалмай. Бұл мансайында не білен бәйлі? Құлақ білен. Құлақ білен, Айы. ишту білен. Ана hatta o iki sözden тұрады, bir sözü kulak. Құлақ. Нәрсесі? Шілтәрі. Почти дұрыс. Құлақ, не? Нәрсе Шілтері. бұл? Чаршауы міне? Айық. Пәрдәсі. Түгіл ме? Kulak perdesi. Құлақ пәрдесін де. Ayı, dürüst. Ну, sanıyız konfetlerini. Қазір бітті ме енді? Bitti. Ашымда бітті. Тоқта, соңғы жауапқа меңа İyi құлаққа koyalım. әбіс Айдар абай қалды ма? Yok. Yok, Әбіс, құлақ бір кім пәрдесін. әді? Bir kim ödedi, öyle mi? Дүртеу менен. Aydar abi ne kadar? Мені кіреді өтеді. Получается ничья. Şimdi dostlar. Сенің кебек 3 жыл бұл тапшыруда отырсам, бәлки менікі 4 болмаса, 4,5 жыл. Біздің өттеймалар өзгеріп тұра. Олар өзгереді. Сіз байысыз бұл тапшыру сайын, сіз байысыз бұл бек керек тапшыру екен. Еміні келешекте Ağaçlarını öğrendik, kuşlarını öğrendik. Ұмытып алдар Айдар абай. Барып тұрмышта еш құлақ қолданмағаш. пәрдесі ұмытылмай шықмай қалса. Шынан теге поджелудочная железа уже ұмытылды. Енді ұмытылды. Қазан асты Ош bizi. қазан асты визе. Мұны жазып қайра керек енді. Құдайым Аллахай. Hürmetli тамашашылар, ашқазан асты бизи, құлақ пәрдәгіз, бауырығыз, бүйірігіз, тірсәгігіз, иягігіз, тізігіз, үкшәгіз. Үш төбе. Барысы да сіздің де, біздің де сәлемет болсын. Амин. Келесі ұшырашуларға қадар. Пока-пока.